Onua me mo bi biara kwa banso bio ene ye da fofa nyankopon e de ache ye ntie fa seda ma twedi ampo nyankopon ne na we de eya asamwanwa ne se eye ye nya ye wo mofra emema ne nya ye nimde yo mo bema ne esitie eye straight na face no e kwan dem a omodun sofa na bema we do no ne bema no ahyase no de na bema na ensori asachia nso e de aka ho tokro na ofa modun so le nso a eno nso a se ne efem no ne de efem sa ne momun e wase ne de be kra na ekoba se eye abrantie ne bema se ne membe nyina bema etie no ema ono de entisa boni benkwa na oyeye na we no efini maame abusem boni bi na no maame koyeye ananse boni bi na ne papa koyeye ene di sa ohaw abrane so ananse ono abofra na mu na okoye boni bi na sade ne akwakoto no na abofra ketwa so de ba ne sen no okokoye obi boni obi onim hwede e ba ne sen no okokoye obi boni nti yenkonkohwe na we de enwanwa pa e ba nso mo so for complaints mesa kire ma adwene e wa akire enti bo hom hodin so obehwe story no ama no akwakos na wo hwanso no na nso wo fam abadet edi etu hufu yenkohwe story no emra me pacho me dede Ibrahim Dauda me pacho Ibrahim free na bai me pacho me free offenso abofo anase offenso hene se ewu bebre ana me pacho offenso abuasu zongo me pacho an okay anopawie me nam me kwan boni so kwan anije kwan so na me de nam ede me nkuta no boni bia mre bia abesene ko me ba ha ede ma de srede be to manim na nyame nam moso eye me moa pi menti adesrede na wode beto ye no nsede na no kan ye no ebi asabre no na digital ninti no na nkofo bebre ehunu yi na omunya nhwe ene wo munyina ehwe bi omonti ase ti start said ye wode asem no e ba ise de osika no na afa ye mfa mesi ani gisem ne so me pa cho me de ba se me be ma ye be me kan pensa me kwati na achia me jonso me nkora abrem na shaase ye wo me no na shaase ntina me jonso pie free me be ma no as me kwati na ase na me de ma de srede be to manim se sa na etie wo ba me wo start wo dey start free said you sika no nyina starting pepe enyi bi free mu starting free bra me ma me wo me kwate na nsori ngina so da me jonso me nsa eni ho ne me nsa nyina ne me nsa bonkum na eni ho me nsa no eni ho sa na ye de wo me ne me kwate ni nyina me kwate ne nso me jonso pie free nso no pie free asie na eba ebe duru mre bi na me kosku kura na dan me adwendwene me tim enye sese bi o minim ade na me bo me ho modern so se de be ya me kosku no na no nso akwaya asema ma no na ame ya do me tim wie SHS na me ye se me pe ano pumasi bere na me tu ho na mo an tim ko stations e wo pumasi agidin kwa imfi me na ndie me de tu ana ma bedru Ezra na ja me de ma de srede eto manim na mo ye memmoa nso komfa no chi doctors ye me ko na bra sa ma afidie na mabamu esa ye de abu ana ndie achire na nsia mo hwa na ye frɛ me se memra na membeda ye omu buki me ye bimbia se memra meda me omu frɛ me Thursday Friday na ye surgery ni ma me ana ndie se me ho aye ya yime ya yime na doctor no aye first stage me be ma no wa straight no wade katita hye me be ma na se se me Johnson fall for the meantime ya we no ekuro ni won chenchen ni wu wi no ma bie ano kwan no atum ti say me de aseda di kan afri o chegan ya de aseda no ebeba na wo se unya efie san na wo hunu se wonsa baako eni ho na obema no nso achia
Okote no. Minya mfi be du sia. 16 years. Ansa wo be hu no. Oh na sabre no na o ma me we. Me pa cho no wati ase. Ono o papa nyina. Wani Fredie na wo mo da so ware anase na o mo ntamu atete. Me pa cho mo ware. O mo da so ti asesesi ana o me free. Me pa papa ne de o free. Na ma me ne ti ase. Okay. Na wo hu ye no edien enana wo ma me mo eye fa ho sabre. Pa cho tete mo tete e be fa ne se tete amamre omutu anamon se omo ye bia nso omo ye di ombetimi bia ade na wo hunu se na omo ye se nkomo be pako papa no timi ka se o wo dadwene da me so se me boa se wo dachi bia umma mbe bo me so bo se bia ma haw na me si o de bia no woka se obey amame kopim se nyame to ne nsafre na okọ asamade enti papa free mu na wo mfie sen papa cho satam ne de na me wo be mfie that was 2016 no mo I see unu ano momo yesen papa cho ye unwoche o to so sen papa cho me na me ye penyini oh je se wo mfie sen papa cho me wo 32 years enti unu ano mo aka no e wo hene fa papa cho mo ho afi no mu shas e peja ba me na me ye penyina nka me kwa ba na sisi a bibi se a beto me wo abrabo mu enti se us adwuma be na ye se papa cho sisi ane de minya adwuma bia enti wo ne hwan na tie papa cho me ne me sorry me ma me ne me nua no ene tie enti wo mo na edidi ma wo bidie papa cho ne adofo a ben me a obi wo ha pe ma asem hu me a oje sempoa koto aduane di gisei sen abrabo no etie wo hwe wo situation wo die enye nkwanhia mpo ena ema won sa no etwaaye ena enye se wo no obi na ekokonye ena ode se kan twa won sa enya akromfo bi ena ba mo fie ho na apre dis kan twa won sa wo die ye wo no na sei ena wotie ye nhwe se de enipa esi ene wo egoro ma se de abrabo no esi ne wo die kakakra kire me pacho abrabo ne de toda mitimi tenasi busam ho se ade nyame bone bei ena mayew mi be huna ma ba wiase a ma sabio ma mbeyi min fidi min kora brem ma metide kopem tama ma pempenso a madri anti nipa ni bi nsu timi hia me na o mama mani age obi nsu betimi a ye wade na ye o ya pa ade na omo ye mo ani je ade na omo ya e ma rehwe ye o ya pa obi timi hia o se wo de to o abrabo mu nyame nhihye ebi adachi bia obeba be di de obi nso wo ha otimi no ka se obetimi aka se o ebi a obani intira na bibi se ayere ato nso ebi a wo mbusaw se ebi a wo di free awoye na ba ya na se bibi sa onum se ebi a bibi na kwaye na ye o sei enti obi atimi ehu abisawo ama ebi a wa chechire ne mu da na pa chwane obi o otimi nya akukuduro bisa said me pacho dia be na ye o na ma chire bibia mu a chire no o start ya uwie JHS me pacho SHS na uwie wa hefa ya mena kenten senior high oh I see o pass me pacho due to some niema binti no pipes no ebi amayi ebi amayi wan kwaje na ebi amayi me pacho mam pasi ade na uko school no muhuru ene saint na wani nyi school ho sana me pacho na class ana mo de obi anhuru me na omo pema asem say even some person me ya de okra omo pese omo somu na omo boa me omo ntwetwe o se bia o ya twetwe obi akra pese obeba ho ne wo ababe omo pema asem pa omo pema asem ni teachers ni bebre pema asem bu okra otimi teacher ni bu okra otimi hu me otimi ka kira me say ya bra anytime bia beba school bia bra na beji statu botom me na me ferry say e bia nipa no de bia nipa de o so udwene papa no adwene bone wajina kwa wasesa de da me ba choda bi me nya bi sada je se me de ba da nduam haya me gina kwa hoda
Okay. Na se ye eturu bia ya wo Philippine kakra ewo wonsa no enti peja wonsa no ma ya hwefo a mo aha wo nso enhwe bi we ne de enye se bia okowi ade anase accident bi na si na emum no se ya ene ye de wo no ofri ni da ye mu pie ye no na se ya enete de wo de ba ye nie abrebia na meka se ye mu bebre no ye wo kwan bi akwanya bi ase ye de eda onyankrompon ase ai ye complain dodo ye wa kwanya bi kwan bi ase wo se ye de da nyame ase sanse se de wusitie ya wo complain no obi enya wo a enka ope wonye boni bia na enso ye hwe sofa wo start sofa ye free eye nankura ase enti wunya 16 years no ena wuhunu se sabio sabe wokote no tokuro nem pa chawane enti tokuro nem sa no na wodwonso e de fa hene pa chaw me dwonso fa me kwate na ase okay yanko yanko me pa chaw na me dwonso fa me kwate na ase na wodwonso fa obema na ase wokote na ase na eno no Jonso dewa uhunu anase uhu ya behwe na ba pa cho mi hunu ote mi nya feelings bi se Jonso de me ma kwa Jonso okay na okote no sebe na etumi sorry tumi sorry gina so said ye nkrofo de sorry gina so ni ade chirechire me sen na sitie eda ho bogom sorry eye dan chireme ni na pa cho na sorry enso na ntimi entene ne mu na asini trase sa asini trase me pa cho ane na ehwefom se brem kura no a still a ehwefom me pa cho ane I see enti and you say oba kura de wafa bada me pa cho da bi me pa cho da bi wonya tetutu adentimi say sa achia kura no ase na ebinum de metete se binum de anu achia ba still omo de fama adena wodi en de wuntumi ne oba fa na me de en de ntini asomu aya ntimi nya hwi ntini na ntini na asom because of ntini na som ni ntino sorry ejina so kra na ntimi ntini ne musei but ano ne de ewo ho ano ne wo ho ano no ewo ho but tokuro no ni nyina ka bom ne ayi ne nyina ka ene de hen wo hwa ana de hen me pa chwane say because of ntini na som ni ntino ntimi empejani mo prekupa hwefom saa enso wo hwe enso awtimi saa sorry enso ntimi engina nso sei senior high school now or boarding house and as a day me pa cho na me day student now we a day student but I know say na one you can say na for no mrantie no bi monante mu di agro ni ade bi yombe ma wo mo dwonso say eba ne saa wuhu wo mo de no a na me pa cho ya na me busa me ho say ade me nkwa abane be no mai nyame anyame aye me sei na omo ebinum hu wo de no pa cho ma hunu da ma hunu da me ko school bia na ye say me mfa ne say na ye boarding school but na ye disability school disabled for nkwa na ho eno no say no me ko no anopa me ko boarding house boys ni nyina yo bathroom ba ko ntimi and because of the case we ntino na me sore ntempa ekudware ma ba beda omo ya omo se ade ntira na wo de wo ni ndware mbom ade am so ya na ma sheda ka kiro me se ya na me pentem me school late ntia na me nti o ma hunu bibi sa da kopim se me fi wo besen ko senior high no and no the senior high no na me prefer se me ko boarding house but because of the case we ntino na me suro assign school for the best row. Okay. Sir, boarding now a senior high school, your school for eja. We are dania your furboni when you say masa nebi fa guess nebi yes say about which mother.
Sebia o bakwa so bi pe me ba cho eba mi tirim kura na mintimi sadia na case ni sitia na mintimi nya hwe nya oba na kura mintimi ne nya bibia nti onse oba kura peda me pa cho da bi oh 32 years me pa cho an onse oba peda pa cho da bi no ba bia so hu kan je so feel da me pa cho da bi ne so wunim se de je say ade no kura sitie me pa cho da bi obi okra na bia wotumi so oba bi pe na bia odena kwose dem na bia oba na hunu na na wadwane anade no wan kan kire me ni nyina bi nsi da pa cho da bi nsi da but ebi ho na se wonam a wotumi hunu bia oba bi hu se lady we de nka minyana nka mese ne pe na minyana nka me ne betina me pa cho ne de sa adwene ne de timi ba na de be ya ma bibisa si no eno na ya asem no eno na ye asem no for you 32 years another 32 years also no mama bakan me pa cho is o mama wenya fi be say pa cho one number 52 I see se wonu no mo so kra no e ma ye say me pa cho ba ko pe mo dia kan o munyina so ebi awo bia ni ho awo adan oba no kwa na ase oba de untime mfa ho be ma de untime mfa ho to oba ono kwa na ase oye obi a waware awo me na nka me penyini na nka wose nso na ebu ho a onse bi ho te ho a wotumi hu se nyame de se de osi ball na de wo feel se bi a kaminya oba enka me pesa feelings no na wunya bi pa cho na wunya oba nka bi a woni ni behia ennem asem na make me pa cho na minya bi pa so no lemba oba ho na obehunu bibi se a ahwe a odu be chini se bibi se no makuhunu oba ewi ho boy nti ebe ya asem nti aja me sori ana madam ho so na why they wada ho so wona kora nkompo na enipa kro no aba behu sa ne mani nyina one yenhwe eye obeman die na unyini at the age of 16 waba behu ne se enye sade nkrofo de etie no nye sa na wo de etie eno problem wo two waba behu ne se onsa enso ye wo no ako eni ho enye sa na obi ade etie sa problem we nyina no etoda na se wote ho a odwendwene aya na bibi ka cho se bi akoyo ho bibi ana se kodi ho bone ana se den utumi dwendwen sa ne ma no pa cho ane toda timi ba mitrim se kasa me pa cho toda timi ba mitrim se me kora ya se no me ba be de min ko di me ho bone min ko no ma durungu ana se min ko di me ho na min free wi ase kora na nsa na min hunu se afi de mi ni wi ase bi enso amanfo nipa ni bi nkura nhye a omode hye minti no na masaye ayi me boa sa atomiyam na meka se mrebi o kaso o baby eba wo nchen na wo kose wo baby pe ma ne ba be hu no dwane use something me refia na say enye wo de me pa cho oba de men si bi peda men si bi peda o kwa sorry me pa cho mi yankramoni oh wa unua no nyina wa wo fo nyina me pa cho wo ye tribe be me pa cho mi kotokoli me pa cho oh I see enti se say de akase omode tokuro ebeto be manima no me pa cho ane me pa cho se omo free bibi se omaye bibi se free bibi first stage omaye no awi akase omode ombe second stage na omode tokura to ano no se omo se memfa katita na njun so for the meantime eduru ayi na eduru be 6 months time no makwa ye wi no best no we dey me dey ano bo baako be kumu no mami se no dressing na o mo se aya me nkwaye no
say doctors ne kyerɛ sɛ nka bia nka wɔsɛmeye na sika sama ho ɔden no ma bro 3 days kura nyansam ketwa na de bia continuously mo aye dia mame na me sade eno ho ade sere eno de fatu nche kakra fama mi ansa ye bedanse ye na ye atifa ya de pa cho ye dan kwa ye nwie enti yenhwe for the past 32 years awofo nom aye bibia wo mo betumi e wo so mo ye bia no wo mantumi amwa ama wanye ama wane ho sese nyame adom wode ba ha yetiefo adawroma yesugu wo mo so ogije nkakra bom ena yede ma wo say doctors start na omo aye operation no ede ama wo say na we see feel say wo hunu say de enche obeye bema se mfefo ma minka minfa nokore bia nshada kam se me da ho amtumi say yes my bema anything I am me bema na timi sorry gina so kama pa e sorry gina so kama enchi ya bi e say the enchi ai e say the straight in e betutio me pa cho we say no aka we ne say di aka ni so omode no beto ano no na ende no ano no ache se wawie me pa cho ani say the nyame nam mo so aye bia ma me papa nyame wo nhira mo amen nhira mo asede di kan koma ochiri ampo nyankopon dia tosu biem enkoma mutim no yankwa Marcus mutim priu ni nyina ene adwuma wura ene obia ne simple ne kapre ko mu bia ne simple ko mu bia nyamema inshira nya de enka no efri se nipa bebrebi na minimum a omunsam wo bia MC amonfa nipa bebre no mu obi akoso amame sabi omunsam wo bia makom ha omantimi sabi nka ometimi aboa me nso ma aboa me amede nyame nam mo so amamotimi aboa me okay nipa bebre na wo ho na nko mbetimi aboa no eye abusuafo asem na wo kan ya na me pa cho eye nchen kura sabi o minimum say o me no mo ye fan a omunsam wo bia ometimi aboa me amana proso kura oma mfimi na chese drudie mu adin a nipa binum kura na wo mo ben wo no mo nyina pa o sa na tie ti me de nyame nshira ene die kekam bia di shira mo se okay amembo amamo adwuma enkoso okay die mo be anamo amutu bia nyame ma ni nshira mamo amen ba me bai we ne ye ase me de me ho be kire e shada ba aseda pa eno de eno kra de aseda no ye ni gia ne se sabre won so wani agye shada ba I wo how no for the past 32 years how atena wo so from day one ye wo enye se bia ye wo no boso miensa ena obefa how no ye wo no danwa na na problem no start ye watena wa afi mfie mienu 32 years ansana se ne how no o se to de bi wo kra na eye ne se ase won hye ne ho akonfo na yenua bema no emfoni ene da so ne video ena eguso ya yetwagu ebra na wo konfo no chia ban yere sabia no emu na wonom eyo tire ne yemade ama no wo se de wo hunu se wo siri mema yom ani age pa sa na che epeja obeshe na sorry ne gina so akase ebetwa tokuro na tumu na che se bibia ye set ni jesem oba ye na che se arwo pa na che se arwo na wo hwe se de bema 32 years ye oba ye ne ka chete fo wo bre ya enti say nyame ya na fe na konfano che fo maboa ye in fact so far in fact case dia hye dan ko ho a ebema omayade pa unse ade ne hia ye yo
adeɛ no bɛma de ɔbɛma ɛkɔte de ɔne de ɛkɔ mu de wonya bɛma bi na wonya bɛma bi nti sɛ ɛyɛ de bɛma biara no ɔbɛnya yawdie kakra brabo bɛn sɛ wɔayɛ rejected no ne ade but nyame adom asɛ deɛ timi pagya ne deɛ nyame ayɛ adeɛ paa na kɔmfa no kyɛfo so nyame nhyira wɔn na afei atiefo so nyame nhyira wɔn kyɛ sɛ ɔwɔ sɛ de biara ne yɛka sɛ wei ni yɛde boa mu nipa ma ɔmo so sɛ sɛbi ɔmo yɛ nipa o ami nsan kɔkasa bia na enra obi enya kwan entie yɛfiti ebesi mfimfin a ebia na wante ase ɔba mamema wa ha na wo ho te sɛn wodin biem Mariama Salifu okay Mariama efiri ne bai okay enra de wode bedan yɛn ene ebia nyame bofo bi twam na wante ti woso no nso ti metie ti ka kire me na fe yen fa de ho nto aso atwara nira me ba ye okota me won boso na miensa na oyare ye de ni to na me bere de no kwa afiga se odi ya oyare ti paye oyare ne hwene oyare ni yafunu ni yamutu kire mu asma ena ekowi ase na mo se achacha ntina me de no kwa afiga ekɔ hene etobo ekɔ hene ne yesi achacha ede no mo de ye no mubu musoma me bata dia wase asma ba mama le vidro na ka se achacha isana na bona apega bona puaba na ayekese na no mo se achacha na me de no kwa afiga ase na no mo mia no to mo no aduro na no mo de na to bench so na obi aso ne na no mo de mia ne bono saa na no mo ye ne saa me di ho boso me miensa na stay me hu saa de ne enko from stay na ekoso saa na mse mesa de made abakumase na msa de made ba na mesa de ko GB no kwa stay na o mse akonto na na yesam de ne yede ekonom ko yem sejiri me de da ma enti o akra no edi sayansa akra ne friend say Eiish Salifu o won fie say acha akabo so na nyam fie dan kabo so na 4 years o to ma so say acha 4 ona last born enti wonya sayansa na wo behunu wosume mensa wo ne say okura me ya na osensene ena edin so amerikam de wo okura na osensene wo ye say wo sensene say no wo ye na nimba no guso wontimi nhome na edin ko ye edin du wa na mo de mfana masi ni so enti mo de ko he fa din kai na to amponten hospital do e wona akọ wo na na to me wo no asonomaso na amponten hospital na mde no ko ese ho na ben me ho na mde no ko ye sabe na okuru wa hi no wo safi bra okra ne sensene ye no acho me nko a ena na wo fie na e ano pa wi anwumra na anadwo eh tumde ni pie na mtia mu frɛ bla bi so meso mi mu na bla na je me na ere nim se soro na mo so amerika na midu omochi ne konya na obi owoka na ofai na ode ko te dunu wa na mo je na mo de mparama esi ni so e no mbi sam se wa yare ya che na msi da bi no onyare anadwina na yare no preko na ye de e bai onyim no nya complications bia na pacho da bi o man nine ni nyina no o man no for ni nyina we hu problem bia wo mo kwa na mo ye me scissors di nti no mo ye OCS no mo se di nti a mo se mi ntimi enwo ma fu no woso na mo ye me scissors ba wonyim no de wanya problem bia o ko hospital mo se bibi say ni say wanya nyam kwa na me ye adwuma ne voice ne bad because ase wo wachire dodo nyam na me de ye adwuma na me ye ka na o ya de adwuma a cho me konsu pa obi si dan am temi konsu ma no bi o me temi chichire nchane ko achima ana ukuru nso no ya de adwuma o filling station o seshi o seshi I see o ba bosume bosume so ana aba okay enti ebra mu hu ne sa no mo kwen no wo mo ka se eye yade ben a mo free wo ba ye mo de no kwa bibidura ye se achacha ne ye komiem ya na bo batafo do mo se asma ba mo mo fie no ehu ne po na kese wotena se na wa yese no mo se ye achacha wotena se na wa kunkon se na fe na wo yeso na bibi fu anachi bibi anfo na nimu nkwa na efuma nti wo yese ya na ko pega ne se mama na home ya na masaja
na mo se achacha na ma yede no ko afijase so bi ya hye na agru afijase na de no ko de me kodi wo boso miensa I see na omumia na sa omumia na bon ha wo gina wo te se je ke hey o metimi amia na sa na ato me toilet o betimi akọ toilet sa be omumia na bon na wo toilet betimi akọ toilet mama sa be ya na botwe kafra ta fe da kuro mo wan mo se na numu no ayo kuro e wa fijase ana me ka kira ma se ne se me dem ba ne pesa kokuma se na duru o mo ye no ho se akwa na numu ayo kuro no ko no kuro wo twe a wonti mentwen de me sa de ma de back na jam sa fa me baade sabre na wode no ko fijase no mo se achecha na ye mia na bubu ni mfegu mo no anya sen no anya emfa se busu minsia 6 months. Sisa ne finu kura ne nkasa no kura nyinyini. Wonante 6 months de bia na warrior ana. Afin warrior wonante. Na mkachira ma ase me sade ma de abakum ase back. No so ade na mso me ko na chi na mso me de dan me ba ya de chen na msa boa me ho. Sa ko GB. Te me ko duru ji na mbisa me se ade na mse me tu kwan kakara. No msi wo na omhwe na mse stay do mo kan na mo ye den. Omo kan se ye mwa ye mfa na nyede enko na bidro bia ntimi wonu wo mu mia ne bone sa no a like nsu won keke mu ntu sakra no wo pain mu en ye omo ye nyina so improvement ben na ba ye sun papa o sun mia na wuji na ho 6 months akora misu o mu mia na mekura misu obi so ne na wo jane nan gu ne ho no obi so aso ne nan no na ni padro de wo mfimfini se odi mia na ne tawo 6 months na wo te se ade ne esu akoma ho no mo no ye ke esu de mo ye nyina nti bosume miensa no ankosi aga na msade ma de ko enti omo je mo sen ana omo tuas ka omo de me 10 minutes ye be sha adro no bi aso 1 minute adro ye fie ne na wotwe nti na wotwe bi efie tugu e de foforo ahye no matua 1 minute timi di bosume miensa juda woda debi awo wo nche ben wo oda wo nche ena na de se kura ma na aden ade ne se ti mandi bia was misa sare was me haya me ya me ha mama koma ho ya me ya nti obi o hye ma ha mu se o hye ha se na ma grip ne se ana dwono na me ne da ho sa na de cheye ne hu ba bia ne ye otumika patwa oka a common like sane mani no otumi ni nuanom so di agro oka otumi ni nuanom di agro oni agro nche eti mostly so kasa no ba bia ne ya ehin fa pa na ota kasa bia ye ne ya ne ti ya wose me ha ana bi wose manu oka so eye ho okasa ne ti na na ya kokko ya re ne ba mi hu okasa ne ti ya na nu na ni no a change na ya kokko okasa na numa na le takama no so no na aba nto mo kire mi aduro no waji te basa na makoto 1.5 na me da yeso amano odi aye no ke takama no so amano sana me ye okay na kuma no so a odo sa to so a kontentel sa bon tentel dane sa mako dane sa esa na nirawo esa na raho se wo hwe ne nuanom miensa yo me wuja omo me wo ya me hwe omo ma na me hwe me ba na nirawo 4 years on sabra wanya 4 years as wanya 2 years sambe so ko school na kamusu ko dipa me nya hwe enena me dwendwe ho me se nipa bebre no ye woni ma bebre wo se agina so ne yededa nyame ase ene obi kura tumi ha ne ba na akora ni opeso ha na akora ni su enso the same obi ba no se osu a ekowie hospital akora ni su a ekowie hospital so de wutumi kura tete wo ba ema ni su wo na nyame ase wo ho akra obi wo wa afi no started titi fufuo de mane ba obi benya 4 years koko ene ye de ba ni die enti wo die no wo na nyame ase mpokra e wo ho e wa obo wo kra na me yemashime esini mu
Obo jijin wonu musa. Obo wa jiwonu mu. Eya no abie wa no ama because wo chire. Ajiji woni mu. Jijin wonu mu. E basa na duro no mo chire me bi. Na ma di ka kotobi. Na me da ma na say amwa na afi. They na duro hospital. No, they not through hospital. No, imagine. It's way the last time come to hospital you had been. Say them call hospital check. Are Sir, massa face in bio. Sika face was me be a no call. So say me nkosa bi. You say the na bantentem sa ntakema no so no. Na bantentem. Na say ya na why you blue no so e ba ya che. Eno say o wa. Enu akra de se na ho ka. Okay. Nkɔ ne se first no ebiemu na wobɛkɔ ukotua sika eni ade eye easy sika nsu na ye boaboa no na ye de akoyi na de bia wobɛte so de akɔ ne de na kyese nya de a eda form krasa ish Ismail o hwemanim ene de so bejaniti hwemanim Ismail me koto ayi fried rice abrewo me koto bi mra ish ayasem anuti etiefo enra we ye ne ankasa ye project ya enra ena ye fiti ase ye save life no ye bomodin bi senka ye benya doctors na nke ni wo mo edi nkomo na wama ye education kakra ede afasa yade we eho ene ekwane a ye befa so a ye betumi abo ye ma no ho ban e de afre ho se wonyam de wasa wo ye de ni se wo ye ya emma wonya bie de wasa wo ye a emma wonya bie ene ni se wo ye se be ya oba no enya ebie na yade no etesen ni su etesen nanka wo ma cheche ye ni nyina na etumi aboa na wonso a wo hwe bie no na wotie bie no wonso watumi asua de bi e de afri mu enu nti ye bomode ase betimi anya doctors because sa yade we yade a ye mu bebre wo ho a ye strange e de emayen ya ye adwuma we for so many years yade dodo no na aba ye na so ya yetumi agentobo asa akoye ho adwuma but we need the din kan ya yense kan yade bi sei e wo ye na so adwuma yi mu enu nti nka yenya doctors na nka betumi aboa ye papa enti ene yeguso ye $8,800 odeko Ghana sikamu a na chese ye almost 1.1 billion almost 1.1 eno ena sese ye pe enti modaroma enra na efiti ase na bibia no wo sha ase sa no ya na nkrofo mu aboa wo mu hunti but ene de ye nim sese de etie bia no obo ade no adaroma enidaso ewo ho Pastor Julius ti yeguso and then so day 2 yare no serious and we've dealt with tumor pain so okay and I hole in heart pain but and I caustic soda and caustic soda and so surgery and so we mu dey breast cancer tumor no me ade nyina but the area congenital disease no ye encounter bi da say ye ko just India and equipment ye wetu bi ye encounter bi sada and the way doctors na say describe ya really say ya really very deadly betumi ekumpa nti o ma na otwemensa nkra no already we can spend na otwemi outside the and son or the eba and I know no so ye oba bia na ya manko mama ntimi say you know asade won ntimi nti eto da oba no but do bia na ye critical na ye say o mo ba eti almost 1.1 billion the other from anyes kaketwa nti say ye ka no ye ntimi fa one day in resist ka no but at least ye nya ye nuanum dia omo fees omo pepa so be boy ma obi horse me kuta 200 nipa bia be 5 me ma 200 ba no kwa be 1000 obi horse me kuta 100 bia nipa be 10 me say be 100 so the bani abodi yes ya bompire o the bani abodi ya bompire the amount normally asamba kwa meta kan say o buam ya you obi yare te say yefuni so a me rade ma yare bi say e ma wo so da
say also we should be a yare bi ana wo battle wo dia wo yenti Awurade nyi sa yare no famfiro so ti bia na meka say ye wo a lot of adanse a ya na nkofo edi na this time any obi adanse ne be wo de na de wo be ye no ene be twon wa dance no e de aba de wo be ye ne be ma won so benya da because yare aye kwa ye be obi ani mo kyena sem akola no onim se da ache be ba be yesi no onim se obedi mfie nan no na yare bi se no de anyini na so here we are ene wotia na no anoche ba wo se mama me hwemo me di mani ahwemo na menim da se da bi be ba menso me ba betena ha ade apemboa nti nyarewa enom ne sane me se kwa mfi kwa so yare o ne kwa ko so yare na ta ko nya so yare de aha e kyese obi nnim o kyena sem na mpofiri mu ana aba na yare no bi eba emusa obutom ansa na waba obusa obutom me hwese sa yare we ke mama Maria ne kun eso kema because omubotom nduru ho sa de o be pede na nso ba na aba na ba ne se ya wiase nyina de Ghana nyina de na de man ye wan say ya na obi nim akwala di obeye da ache sa akwala na be be medical doctor bia nko be hwa wo ba bia na wona na bia ene owu a there is a problem sa akwala bi na so ye nim da ache nti ene ye try say be hwa di be dia wo bia ene ye day 2 ene ye day 2 aya tenase ye ni brain so really ya fa ni bre ese a check ba ba man dey nanka okọ costume e wo soro nti yeni bre bon mo de sabeboy ma ye fa na ya bobo numbers no ansa nti mobile money account numbers no na ye bobo no yes na ye nya wo mo se mako me de ye 100 enipa be 20 kra no na ye nya nipa be 20 se wonso gi 200 ni ade a menim se e betumi akoye nim kakra na etumi aboa ye nti o de ba na opese ye bo wudi na ye bebo wudi no na chese wonso wahunu sampa ye nsaka no ye nso so na asofo no abompa ye de amade ka ne se ya akasagu sika no a wo sende ne so odi abompa ye gu so ebia bibi wo hia de ya wo hwehwe de free onyame ho wa ufi akoma pem na se wo bompa ye gu so na wo sende ya menim sese de enkofo dance ye gu so ha e wa adoye a wo mo ye ne platform we so no won so benya dance de no ebisa nti numbers no eni ye moa little Ishmael madaroma yesremo 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and 0599 305 202 0599 305 202 Edino eye Mary Akosia Ade no any dia ebeba yese obi ese bia mako yese yenya nipa 20 krase wo de munye 100 na enipa be 10 so se munye 200 wo de na 50 no so ne 10 no so bekeka ho ye betumi akoye nimpa nti wo de ba na mabo wo de 1131 no na Mary ama akpachu ede 51 cities Mary nyame inshallah amen ena Mary Tobias also 20 ena 20 nyame inshallah Georgina Akambongo nso ede 20 cities Georgina nyame inshallah nso pa okay ade ma yare ti say ya ma mu fie da amen Alberta Jesse Alberta nyame inshallah Alberta so de ne de aba sanso ena Ibrahim Alhazan also essay obema 200 Ghana cedis Ibrahim Alhazan nyamisha okay ti ye show yenye 2 back ho ena Portia Kone so at the 100 cedis Portia Kone nyamisha o ma yare we di mauso okay Beatrice Abe so sesia bi so the 100 cedis aba Beatrice nyamisha o ma yare we di mauso amen enti ye hwe ye se nya nipa be 20 or anade buru so sa 100 ekaneso ena brenim so bubo nti wadawo yen samobo numbers ema wonom
0599 0599 305 305 202 202 0599 0599 305 305 202 202 0245 0245 30 30 14 14 62 62 0245 0245 30 14 62 everybody akonso at the 105 cities everybody akonya me shout papa o my arabi ma ofie da amen and abaku sefenya or the 21 cities aba bakunya me shout mo my arabi ma ofie amen sesia and Daniel Nate at the 51 cities Daniel Nate nya me shout my arabi ma ofie amen enti yekuso ebobo wadaroma yesremo yese papa so pa ahoma so no enye nanu ode na emom no de yire mutia de kan se ebi beto ye na so na esan se ya enho adwuma no ankontamunti ye hwere no MCL ewo ha fato so ma ye na omuhunu se ye di nkan ahwere bi da nti se ye ni abere a na che se we no so yentumi enhwere no enya dia ye betumi ahwere ye bayi nso da biara da sade ye no papa ka ye no wo se wo wadwuma nkra no wonya kopo a na ye no news ben ye de ba se on se doctor adiki aka che so anya ne ntema na ono so scan woni bi enti na ne hope mi ni na se nka obenya moa enti onye nyae de adechi bia na okofie adechi bia na onya ko bia wa wadwuma ma na dwe ne se bia akola na nya ewu and your friend na how can a man live like this how can a man live like this how can wonam na this what a son unya kola wadwe se me bewu how can you live o se o ti adwuma mu nyina akra no ni se doctor ya ne ho nto no o ebi o kra wo beba kra na ne yam hyehye no enya asem ketua wo enura me ye ho chese me ye ho sa chese eya na ensem bi aburo me so se oba time betumi abra bosome nkono na wodim se wa wodi aka nyina nka ye ni gye nko a ni gye nko a de aka nko a ye ni gye nko a afedi ebiem akedi ebiem a because wo ba no unse enkura start se ye ni gye a wo no no da ho o sere kakra na wo so asere kakra tatekwa nyunyi no you concept kakra we dia ebushia no fanche ye pa it is a wushe TV so na wushe video ye da so ya ye ba no ata na grants ata grants ye bay ye struggle bia ye boy ye homodini bia wono kra de na ye hole in heart ye boy ye homodini bia sanke betumi age ye bay etiefo yentumi agigi sika no anwie because said ye ya na esiba no enkontem ema ye hwere ye bay sameka say akra kama ya woda TV so yi onka ye ho ewate asefo asase so aheya na wofo de ne baye standing innovations ahodo mitumi kasa ya kasa afa ni ye nyina esi nso ni nyina echi no ye nsanka ye ba no ye ntumi enye sika no ankwa ye operation no video ya wo hwe ye bayi ofri ye nsa yes remo se grant afri ye nsa ye mpese Ishmael so ebe free yensa sadia grant an say ya no wadi free mu enye say bia yade no kra che no kese pa na ye do 2 days 3 days bi sadia doctor aka Ishmael yensa na grant de na tie se na koma ni jaibo eno ano no o hye wo maami achi en na koma ni jaibo wawu that's it eno ano no asa enti wo mu gina wo wuo ne enkwanta nan ba akosi nkwam nan ba akosi wuom saa na tie saa na doctor aka no enu nti saa na tie enye ha wanika pipa no da ho pipa no da ho doctor atworo ode agum wasesa akoma ni nya jaibo a wokọ said ye grant in akoma no je say enu ne kura ni padua no
eno na eye adwuma no eno na ebo no eno ne kra ni padua no nti nyeja ebo a na che say waje te said wo car engine brake wo ye den enko biem oyeyere ho o started biem de obeye bia eno ne akoma na de car na eno ne akoma de car na na break it down wo ye den anya de se car be car na fss evi ss che say car papa ya hye ya eno den enko na break ya eno ano no en sa na ni padua no atie se nya break it down o ye den a se de tie na sa and anu na ma ya we na ehu malaria tiwa what the name onu onu ni gaga na o hem na o mia hela na wale baba won so na wato na we mu de na nya hela sem na bi hela at once na ejai bo a enu anu ejai bo ye fe ofunra yeah enuanom ni adofo wo de mo nhwe sa video mo de mo nhwe atagrant de na mo mfa hunu Ismail mobo na mo hunu sa baabi a Ismail gina no ano eden baabi a ye ba no gina no wo nana ne gina no wo faase ne gina no hunu se ano eden enti mesremo wadawroma mesremo ye ntumi nsan hwere akora biem e wo studio ha sei biem da bi dia ye penisen ko mbekwa aba pon papa fro different pon beba ye ni agye dia ye penisa ye nua be me yakoye no operation no wono so aba na ni agye akese ne haw no every ho ye penie enye dia ye penisa ye be fresh se ni esia na fe ye ti hu ni suo nti moda roma yesremo uye obi die yi na ade ye papa ene ubeye ade ama obi no ebetumi atwitwa de agye o every bi mo enipa ye nsehwe se unhunu wo ho se nipa nsehwe a adoye ye ne se wuji obi nkwa enya woden unchi wa bebe se nipa bi se bani apam wo mo na ye ya enya wahi wunyi mfiri ho enkotie bibia wo feel se no de ye wode eye nkwa wo nkwa wo ade mane na ha hwede ekoso no tiede ekoso no forward ma wo bi ka che wo mo se yesade akora fofora bo yadwuma we ni nye easy dabi enye sometimes enye easy ye kano oba na okọ enye easy enye better sa se wuti adwa we so wo ye office wa ka be hu se enye better sa wo na ma mi bi ba ye wo yare wo be pesi ka akọhwe no ho yade enye easy mpanifu nyina afurosoro but mostly ya na de haye ye nkura because no pani ni kura de se ne hwene na ye ne ya obehunu se ne hwene ye ne mama mfa mensa nkoho na kura de ba bia ye ne ya no che se epin na no wo munti ya na nkura ensem no ya na haye papa wadawroma obetumi aye wo fase obetumi aye wo ka akire obetumi aye wo nua obetumi aye wo ba nti yamamode ase nei ye betumi aboa ye ba no na in a week time no ye betumi anya sikai na nka ye de ama wo mo na wo mo de ko na mo de ye negisem aba ye nsan mo numbers no eso ebiem ye se ne ye hwe mo betumi aboa ye 100 200 300 500 1000 2000 minya 2000 wo me phone yiswa me sese de mesi asori ehuri kese pa ba ko no wa hwa me na mu bebu enti ye twen se enkodu tama ye mpegya ye mu no na onua dofo bi etumi ama ye ni age wo sa kwan no so enke be ye de pa 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 ya na bibi sase network be me pacho MTN ni mienu nyina MTN edinu ebeba no so Mary Akosua Ade enye mistake matter series kwan kodi obi no ha me so wada ye mobodi ni bi omodi na yeshra wonom emame Joyce appear at the 101 cities aba na yeshra na pa ma ya rebi ma ofie amen ena Agnes Ajua Aboaze the 21 cities Agnes yeshra mo ma ya rebi ma ofie right Akedri at the 51 cities everybody knew how through abrabo so Cynthia Nana
Amo so de biaba. Radenya ho nsenkyerene. Alex Mensa 100 cities. Nyamisha Alex Pa no nya ho nsenkyerene. Love ya Ponsa. Love ya Nyamisha. Doris Ansa. Nyamisha Doris. Victoria Aprekua. Nyamisha. Amaso at the 100. Nyamisha ma Maya Ebi ma ofie da. Esther Afo. Nyamisha pa. Suleiman Abubakar. Suleiman Nyamisha. Janet Ameko. Nyamisha Janet. Joyce Kumsen. Onhwe so mame. Gilbert Kwame. Ompeje abrabo. Mercy Ansa. Onyumfri yariemu. Jamila Rahman Abdul. Onya okese. Gifty. Edina Kaunadi. Nyamisha Gifty. Gifty Bomba. Nyamisha Gifty. Martha Nyako. Nyamisha Martha. Abigail Okanse. Radenya okese Abi. Vivian Ascension. Nyamenya oye. Monica Wusu the 200 cities. Ne munchira Monica Nyamisha ontene ne munchira. Matthew Amwako at the 100 cities. Matthew Nyamisha ontene ne munchira. Sadatu Aliu. Nyamisha Sadatu Aliu. And Juliet Edusafwa the 501 city. Juliet Nyamisha no ontene ne munchira. Amen. Priscilla Avotri. Priscilla Eradisha no ontene ne munchira. Katura Frempong. Katura Eradisha ontene ne munchira. Nyaba Priscilla. Nyaba Nyamisha ontene ne munchira. Portia Akone Mabo on the 100 cities abada dada. Okawma mebobo ye no. Ena Hana Owusu. Hana Nyamisha. Gifty Pokria Sari 200. Nyamisha Gifty. Stella Walters at the 100 cities. Nyamisha Stella. Victoria Safo. Onyoye. Swansea Care Ventures 50 cities. Nyamisha. Equia Free Ye. Nyamisha. Comfort. Nyamisha. Margaret Chan. Nyamisha. Richard Apia. Ontene ne munchira. Okay, my wanna me boy at the city. So far wanna would be Abba enono. Gifty Pokria Asari 200 cities. Nyamisha Gifty. Okay. Yamo numbers na men quote way so 0245 0245 30 14 62 0245 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 0599 305 305 202 202 0599 0599 305 305 202 Edino Mary Akusia Ade Amankwa Anna 20 Nyamisha Amankwa Dina Damson Nyamisha Obia 75 cities okay Nyamisha Isa Abugri the 200 cities. Juliana Asante 100 cities. Sanso and Fusaini 50 cities. Philomena Denediaba. Selena Edenediaba. Mary Inso. Dr. Sam. Abigail Ochery. Uso and South Francis. Boedu Comfort. And Ahin Redu. Catherine Mensa. Asia Fusaini. Alberta Jesse. Omona Edibi Abawo 0599 no eso. Mopa no ntene no nche o mo ya rebi ma o fie da. Amen. Fi o mama so na na no ya rebi bi ntomo so da. Amen. Yeguso enunti yese enipa be 20 betumi abo 100 cities and I say enipa 20 200 cities we se media ye 300 cities said ye nua baby ascend 501 no also wo de 1000 ye beje 2000 no na chese no de masori agina wo pa metwa pruse kase pa because na chese etumi ahuri me ekomanim kakra enunti yeguso ye ba no ono na ekura o maame no 4 years na yade no afi na doctor o hwehwemu na afi watumi aba be chire ye muni ne no edi enkomo kakra nti yeguso akra no ene wonoa ene kura o maame no okay 4 years mama nyame they will ye doors normally ya na metai ka say 4 years wafa 30 year mu abesi sai bi no raso tiase a bi ya nyame pe abofred na ye biribi soronko panti no raso tiase enti ade a ye tiefo betumi aye de aboa ne say monso mo de mo kakra beba na yetumi ade aboa na yetumi ama akolenso wonya nkwa atena se me ye sure pa say wonya nkwa ne ohunu yare ebo no ana say ote na ote say o mere koma kosam so na ma akunu ne timi eboa na tiefo boa ya woni bia yi usika bia de boa bia akola yi bebo woni akenhyira nsem ade agu abrabo so nti yesra de bia meka say
wona wo ya doye no nyame wo kwan a wo de wo no mfa so na tada ya na adwebe se omo to mu sika gunso de bi onko so aye ya onko so dore but one dia wu ne sa na sika yie yanti wu yi a ahwebe ye wo se o waste time but no kwasem pa se wo ye obi adoye de agye no nkode si wo ahira e wo mu pa enti se wutie ya baby obi all over the world yenu mambo abu chire mo betumi aso ye mu 5,000 3,000 2,000 because 10,000 wetu dia baba boy yen ye beje ya make sure say sa congenital disease ya omo kan wasem doctor say o study aba doctor no anka say odi we ma yen nya no doctor for friend ni di nkomo o say o study aba na afi woni yen abekasa na emu no oba che say we no wa fana sase so che say ye ka sa complex and the critical congenital heart diseases na when one mefana sase so odi fi awom ene baye ai sana doctor chire see ye di fi awom to we die o ma mi nyinsa no na for me ye yade no for me ye enti wo nyini wo yafuru no mu nyina wo de yade no na eba no de yade no di 4 years asase so 4 years was assassin so not to say nyame do akre me say nyame do no wo beboa we na be ti say little kwaku oh yes because say akre bia also bi o wa e bia yawo no aboso e bia aboso me be yi no onya ya e onya afi no onya ya wa fa na assassin so enti afi na egro but we here we ye moja to anu kra na wo moja ni mu dada wa be for me dia ye nipa when you benya mfie nai it was a miracle child no si ono na ono kra no way say wo beboa no no wo be dia dance o ya miracle child ampa every say akra when wo akra ne bo ya ka che na yes ya bu ne bu agu achacha wo sa achacha wo akra abo so enwa infiosia ade bibi ye dia mia class 6 months e wo bosuminsia ye di mia ne bo na age ken wa ko toilet she say on normal hipa da ka say for wo na age ken wa ko toilet wa di yawo na na e ko sa private na ya sha ni peduan yawo Africa, you say, I can't yen not to Kazakwa. I said, but I preserve just say this child was so winning was so sister. Bramim winning was so crana, winning was say. And I can say, your mom running chain. I said, we'll be so warm. I'm a crowd with a cost of Tanasia. Meaning, say, we made the share. We are said, your mamma, a little could deem the brave. One wine, because all your promise when you move and Kaya dear way and Tissa, your dear friend, no dear flower yet. About the Nayemi and the war 6 months. You see now what Kadako man pressure and come back no but what trans 4 good years that's what no say akwale wo bribia wo labor wo dia bass as or the bibia bass as so na onya ordinary child bia kasabo kontiase akwala no or a promising child and akwala or a promising child ya mama obama ni pa yie di obama ni pa nshira nti bia no obi nshire bi ena na akole su esu bebie bia no obi nshire bi ena na akole su mana brabo besesa bia no obi be fa akole adoye so e dia mana gina baabi nti obi ma wo obi nko a ya mo dia se 205 enku ena wo bin ko ade aye na wo di wo boss rata so enka wo bia na o amane bebre ba wo bo won for de wa ko mo akwankyere ne ade no bia na wo mu aye no na ba da tena ase dia ma no eti wo bin ko ade a don't hesitate bo modern so be ye because you dey let go buy na aye ne say ade chi a obewu maybe say we let them mo no mo dia so na et say e china obewu but nyame adom ye so let go kuma tie fo mo boa ye enne ye wuli te kwa you bisa say hey akra ni sana akra sana akra ni be ye ama na let kwa enne say we nyini
ah o boy o fe kwame e fa kwa ni ba fe o se e ko fa kwa de ba yes e ko fa kwa de ne ba ye no ko se bia ne ma me de a do bukro no but kwame apomudi e wunya no fa nya me de enu na na ye fe let's go oyini no so na o se onyi so be say so for samenti de mana ngofo se ye so for kwa akobo bi afranjena nti ya ye bida ye little baby ya shele na 1 year ma mo dance ne ya pem ya mreda ya it was even more than 1 year but ya mre akra no ho da na nkofo so dia dance ye wo ne ho na papa wonim Ishmael no ye ka Ishmael a ne nchirase ye ni meaning ye God hears wow onyamitie wow Ebra da esenu suna no wo sunu okay we dey was say omame esunu isi the man ne dey miracle omame esunu nyame ante omame ni o so okay baba mo say Evrade tie abema nene he was not crying ne mama na yesu I don't know say doctor na se wo I don't know mama hwe se akwana be wu aka se ono ko say doctor na se na ono no e ko obobina ko no nyame ete abema ne mumu ne Evrade a ezebe doctor as nsu ne wo no ya okoma nsu ni so Ishmael God sees because of that conditioner na Ishmael find himself it is Odo for my drink a come trafa a case. So your batten, also your bay, your bemaya, mobile wing quadie. So how be best say our abofenum collabrema, no more so no intensem. Sabia and conquer far a mania be that she be FM run. A brand 18 hour. And I say, Moya, Mrs. Casem, and to Scasamon, Muko baby, or Bobby Sian, Chimuko Tia, and Canomo Muye. Inte basia na maso no ntem edi amaye yesa na edo haw ne ba oba ne so anasa be makro ne so edo haw ba ne so pa inte me very careful sanya ma we odo for me do besia media ne complaints me so like share ne comment ne subscribe ne mi adoma ne se bia videos bia beto mu bia na unso nya bi ahwe na odi etu hu so wo hwe ne so na wo femu aba makro. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.